Danas su organizacije sve češće matrično uređene, što znači da tog nekog starog tipa hijerarhije i strukture sve manje ima. I u takvim sistemima zaposleni su stvarno pred izazovom da se sami snalaze, da se sami pobrinu i za svoje ciljeve, i za svoje projekte, i za svoje ideje. I da nekako bez pomoći bilo kakvog formalnog autoriteta u stvari se pobrinu da ostvare ciljeve koji najčešće uključuju značajan deo saradnje i sa kolegama iz drugih sektora, iz drugih timova. I tu onda stupa na scenu ozbiljna veština ubedljive, uverljive komunikacije. I to i vežbamo na treningu Influencing Skills. Vežbamo i pravimo priliku za učesnike da stvarno dodatno razviju i da izbruse te veštine i kako zainteresovati nekoga za ideju i za predlog i kako uspešno i odbraniti predlog i kako sa otporima drugih ljudi koji nužno dolaze i u krajnjem slučaju u konfliktnim situacijama kako voditi tu situaciju, kako pregovarati sa kolegama iz drugih sektora da to bude ka rešenju koje nekako integriše i potrebe jedne i druge strane. To se kao veština svodi na jedan jako važan efekat, a to je da ostvarite da i drugi ljudi rade ono što je nama važno, a da pritom zaista to sami žele.